tawarukin fit tasyahudin akhir, kemudian duduk tawaruk di tasyahud akhir. Angger mau tasyahud awal ke duduk iftiras, nek duduk tasyahud akhir ana duduk tawaruk. Duduk tawaruk di mana kaki kiri kita dimasukkan ke bawah kaki kanan kita. Niku arane duduk tawaruk. Niku sunnah. Dan rata-rata ya sujud akhir kayak gue nek dia ora. La yu'aqibuhu sujudu sahwi. Beda nalika sujud sahwi. Nek jenengan tahiyat akhir dalam keadaan lagi pas sujud sahwi, aja duduk tawaruk tapi duduknya iftiras. Jenengan tau praktek sujud sahwi napa mboten, Pak? Kita praktek wis, mumpung ana umume jalan mitra wae. Awal sempat kalian kudune jagung jenengan ngadeg ya. Iya ya. Jenengan dielingane wis ngadeg apa sih posisi pan ngadeg umumnya. Wis pan ngadeg terus jenengan tetep ngadeg. Tetep kan? Oh jangan langsung udah kemana. Kita sholat sunat tarawih anggap kasus yang wajib. Misal kalau sholat maghrib imam berrakaat kedua, kalau kudu tahiyat awal. Oke. Nah kalau kono klalen langsung nyat. Anggap posisine separuh nang dhuwur, nggih. Anggap posisine separuh maring dhuwur, kula kudu tetep ngadeg. Tapi ada posisi tembe menyang sujud terus dengan kelingna subhanallah kayaknya mending jatuh. Tapi ada posisi separuh dhuwur kowe kudu ngadeg. Karena anggar mudun maning kowe kakak gerakan dan itu tahiyat awal hukumnya sunnah. Dan bagi makmum jenengan makmum balik kula tahiyat awal kalian kula ngadeg. Kowe jenengan kudu melu kula. Kudu melu ngadeg senajan jenengan bener kayak kudu tahiyat awal. Karena tahiyat awal hukumnya sunnah dan jenengan kan makmum hukumnya